KSU. Yo bulan minyak ruwet. Minyak ruwet. Minyak ruwet. Yo bulan minyak ruwet. Minyak ruwet. Minyak ruwet. Kakasi Students Union Maulai Circle ringkat ke FKGP bat HNYF Maulai Circle kala penlong ya ke program banwa lamayong mentaka step juk khatlai trik unailar arjar pusau hakaling kanong ba shilong kentup nadu mot pran kendailat bat kumta ter ya ke program lasdang banwa iki lamayong na Maulai petrol pom hakaba lawa haki kali kamai kali shimet kentup ru haki arshaka kibalayat hakaleng jong Maulai bat lawaru yiki pelakat kum kadak mankan mau burom kelungku sniap kebalai senam jong ke jingsha penyap ubak ceris to feel thank you General Secretary Berim ke HNLC lasa kiru bahadin bekite ki laiseng kilawa lasa kiru bahadin bekite ki laiseng kilawan wa kilama hasilinter ke surok Maulai petrol pom ki pelit ki penyat kali hakate ke surok kila pedri no bat hadin beki laiseng kilalet no shikiwe pat kijaka kiplet kilawan biang man penyat kali habakran siklat patai kubor ubiang bor paliar ubaderu presiden ke KSU Maulai Circle ulong bakajing penlong yagane kejingwa alamayong kalong bat penpau seperti bangim pat siem laklet ikjing sya penyap ubak ceris to feel thank you Henry kidangkan mau wat hadu mentaru Tarik kepada ke lingkup siklat kebalai jom ba ceris terfil thank you. Nak kalian jongi kenai tadi pinun sembahang jongin pemulai untuk KSU Maulai Circle, KSU Maulai Circle, SMYF Maulai Circle, nasion ni kita dan pelong kini kading wah di lamayong bagi flex komisi kita ban kenau ya kini lingkup sehat bau ni orang ba saksim jadi jengem dulu nanti sah apa mulai dari masak di tempau kini kesini ke solusi jadi komisi mulai kadat beri hidup kowe bagi sesuatu ya kini kaji sale dan bor orang ba bisa tat jubor kaji dulu aduk kini terlibat mata kepat dan genunu kaji yo kaji bisa bahap ini kepelong ini baseng begini yang sesien berpikir mau ya di perlu kasnam bagi kadat beri hidup kowe ba kum kini indai ban island keluar ja apa keri ke bagi ke jomini hot isu bahaya kini kam dan apa yang keding bisa betul ka yang bisa beran-beran kami kaya high court rai kum peseng hi pat kum bikin hun pat kum beri hidup kowe ia ikut kenal nak por ba kum kini ding ja kim dei wan ja aksi por ke bersawan ya wei nu khot dong keri berjat pada hidup kowe